Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u još jedan video. Ljudi, treba mi vaša pomoć. Sad, da li vi možete to uraditi ili ne, to je na vama. Sve što trebate napraviti jest da me zapratite ljudi na trovu. Znači, na trovu fali nam još 1300 sati. Znači ljudi, danas će biti live stream u 7:30, točnije 19:30, ljudi, pola 8, ide stream Farming Simulatora, započinjemo novu mapu na trovu. Tako da ljudi, ako možete ljudi, napravite do 7 navečer si trovo nalog, napravite si trovo account i dođite ljudi s nama da se družite sa balkanskim farmerima. Ljudi, ne znam da li ćete vi to moći napraviti, naravno da možete napraviti, ali da li želite ljudi napraviti, napravite ljudi to radi mene, eto, nisam ništa tražio, ovo tražim od vas, ako možete ljudi to uraditi, bit će i giveaway-a, radit ćemo ne znam, maltene 5-6 giveaway-a svaki mjesec, samo da uđemo ljudi u taj trovo 500, ja vas neću lagati, znači ljudi, na trovu se može zaraditi, tako drugi kažu, ja trenutno nisam ništa zaradio, ali eto, ako uđemo ljudi, sav taj novac ja ću vam pokazati koliko smo sve, znači skroz koliko smo zaradili i od tog svog novca možete reći da je i vaša zarada. Napričamo od tog svega giveaway, znači kupit ću što više igrica mogu od tog novca i sve vama podijeliti. Ako budemo mogli 500 igrica, kupit ćemo 500 igrica ljudi, podijelit ćemo sve vama. Zato što meni taj novac ništa ne znači, ja i onako, većina vas znate, ja preko ljeta idem raditi na sezonu, tako da neću imati ništa od tog novca, ništa mi ne znači ta zarada. I da ljudi, eto, ako možete, napravite si nalog, napravite si taj account na trovu, zapratite me, na trovu se zovem ProgiJT. Eto, nisam ništa tražio od vas, ako možete ovu jednu stvar uraditi, nije to samo radi mene, nego radi vas samih. Svaki dan streamamo na trovo po od 10 do 12 sati, čak sam neki dan radio challenge 24 sata streama. Eto, mnogi od vas ste došli, kao što mnogi niste, pa eto vi koji niste, ako možete ljudi dođite i svejedno vam hvala ljudi na podršci. Vratit ćemo se videima, vratit ćemo se svemu da probamo ući u taj trovo 500. Tako da ljudi, danas ide stream u 7:30 ljudi, u 19:30 pa ćemo streamati do 11 sati na večer. Vratit ćemo se mi u YouTube ljudi jači nego ikada, samo da probamo to zajedničkim snagama ljudi, da vidimo koliko smo jaki, da li možemo doći do trovo 500, fali nam još ljudi 1200 sati. Znači ljudi, 1200 sati na trovu watch time-a. Ja mislim da mi to možemo uspjeti, ja mislim da vi to možete uspjeti kao prvo. Znači vi održavate to sve, tako da ljudi, hvala vam na predivnih preko već skoro pa 90.000 subscribera ljudi, vi ste fenomenalni. Znači ljudi, hvala vam na podršci od srca ljudi i to stvarno mislim. Tako da ljudi, eto, ako možete napravite to što sam vas zamolio, imate dolje link u deskripciji ovoga videa, link trova. Na trovu znate kako se zove i to će biti to, neću ništa puno dulje od ovog videa, nego uživajte mi i vidimo se u sljedećem ljudi moji. Nemojte zaboraviti da ste najjača ekipa ljudi, ste vi. Ljudi moji, pozdrav!